يعني براستي جبنا ما إيرو وك سركرداتيا پدکسه لهرما کردستانی کومبول سر دو بشا هات گفتگو کردن یک روشا سیاسی بعام وكا او قناغي كو إيرو او قناغا هستيار او كو كردستان سوريا تيرا در باست بي هلوستا ما وك بارتي ديمقراطي كردستان وك انا كسي تشبي ودوي تشبي وتشاو ام بشدار بنو خودي دركفن لدوزا كردي ورولك ما هبي ده او بشك بي بشيدي اف بنابري ما تش لهندر كردستان سوريا الحسكي التلتمر وتشجي اويكو بري خدانا هرما كردستان الفيري بونا بنابر ام وك بارتي ديمقراطي كردستان تشاو خدمت وان كيفن وتشاو دوي مجالي دا ام سپاسیا دزگاه خیرخوازی بارزان دکن که براستی خودی در کتیل پنابره مور و ام سپاسیا جناب سروک برز مسعود بارزانی دکن که اف داری وکری خلکی ما سرکانی عامو دید اوه که پنابر بونه دهین اما وک هلوست امش خلکی خورد ویژن حتی ون کانن گریدای عرضه خوابن لویری بن و محاوله کن در مکهون چونکه براستی پیلک خراب دسر ملت مرا در باز دبی و اگر خلکی ماج گنده خو گندواره خو در کوي و گهارتنا ديموغرافي بتشتكي طبيعي چي ام هيفي دكن خلق لويري بمين